Otsaila egunak ematen didan botereaz, avec le pouvoir que me donne les jours Mochaya. gaur Jesukristo jaio zela 2017 urte, Ça fait 2017 ans qui est né Christ. ala Muhammad jaio zela 2016, Ça fait 1016 ans qui est né... txirrita jaio zela 2018 urte, Ça fait 78 ans qui est né... Snoopy jaio zela 54, Ça fait 54 ans qui est né Snoopy. Otsaila egunak ematen didan botereaz, Avec le pouvoir que me donne les jours de Mochaya. pentsatu dugu asamblea eginik, On a décidé après de faire une assemblée urteko motsaila izendatzea. nommer quelqu'un le Mochaya de cette année. Zeinari emango zaion mendaroko pasoetan urte betez topatutako On a cherché un an dans les forêts de Mindaro, quelque chose. urritz makila zuzenena. Les plus droites bâtons de noisette. Igo dadila beraz gora. Alors, viens ici. Marina. Katolo atar batzuna.
zaitut ikusi. Ez zure atzetik nabil ni. Ezin zaitut ikusi. Eta Espainia oso desastre, eta orduan pentsa dut, politika sartzia. Hemen dakani nire programazioa, orduan hasiko naiz Espainiatik, jokumo naiz Bruselas, edo Bruselasetik pasako Txanpo eta Amerika. Bueno, badikoan eria, referenduna, consulta, dianak elecciones plebiscitarias, horrek nesta jakin ezer dia, horretara libre. Ez da problema. Galdetu, gaina, ipintzen bai oso popular? Ja, ipintzen bai oso, consulta popular, taka, libre. Eta gero, hiru firma lortu ezkeo, porque 3 es mayoría, baina kongresuen edo zer iniziatiba presenta uraike. Hiru firma. Gero, pensioak iso ikotxu. Gorani, 1.000 euro. Dano. Hor, kapritxo txuak eta itxeko. Hemen bado pensionistai? Bueno, batzu jubilazioa zenago, porque bajabiko jubilazioa, o eta magos dute, o jubilazio gea, orduan, no? 1.000 euro. 1.000 euro. Kapritxo txuak itxeko. Hola, poste ondixak ipini, eta hola, puente colgante moa. Hola, isotzen dana. Eta hori lako iso erriko empanantza. Etxetik anola. Puente colgantea, bakarrik amen. Ez da la zubixa. Teleferiko bat bezala, baina kotxia sartzeko mogu.